Mayapayabak po, bilang balayan na may tipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po na isurod yula pong masalese, ingkaya kayong face mask hanggang mayari ya po yung misa. At agkatanda po ring madla na makiabeta mo, makibat ka ring dalit, panalangin at kanta para king misa. Takal pong salamat. Ngayon pong 18 ng Disyembre, pagmasusyan tayo, ing 3 ng aldo, ning Misa de Aguinaldo, at ing 4 ng Domingo, ning Adbiento. Ing magmisa tamo, Reverendo Padre Mark Anthony Torres. Talakad tap. Begi magmula na taratasi sambakana tingkang pana malingongo titiktig laking sayara sukling angin marimlana sapul-sapul king dalat para na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya para na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya. Pinsulong islap-islap ting kulera ting nagtingnan parol malagong gaya metong muring katuyag na daratang ng tebay na isang papagsayan niya para na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya para na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya. Inyatong kasalukuyan tutunang pangabalanan mula mong pasalipapot bigayang sula-sulapo ing turo na ning lugod lang ay babo tara na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya tara na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya. Pusal ning kabalisan at pusal na ng kalungkutan sabla-sabla magsayala mangapnuking kapanayan ing sabla ibayungan at ing sabla pasantingan tara na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya para na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya. Simbang begi magmula na tarapasi sambatana tingkang pana malingongo titiktig laking sayara sukling langing marinlana sapul-sapul ting dalan tara na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya tara na umetana pagsali ang panyatang na inusalubungan niya. Sulong islat-islat ting kulera tindat-tindat
Meditipon tangin ni kilagyo ning iba, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At kaya ka antemore. Mayapayabag po kaya kayo ngaan. May payabak po, Amo. Ngeni pong katlong aldo ning kakatamo nga kapag sadian para king pangabayit na ning Ginoo tamong Hesukristo. Katlong aldo ning simbambengi yapin po. Ing kapat na mo rin pong Domingo, ning panawon ning Adbiento, nung ka rin, bisin dyan ning kapat a kandila, at kaibat na ning kapat a kandila, metong nyaming panayan tamo, yapin ning pamipaslag, ning maputi, yapin ning pangabayit, ning tagapagligtas tamong ing Ginong Hesukristo. At king kayang pangabayit, metong yang importanting image or person, yapin po, San Jose. Nung ka rin kapamilatan, ning kayang pamisan metong pamidawon, king kayang nasa king kaburyanan ning Diyos. Mibayit, ing kaligtasan, ing Emmanuel, a Diyos kaya betamo. Kapatad, si Santala Pangeni din kaya katamong kasalanan, bang maging karapat dapat ta magmasusi, karing banal a misteryo. Itamongan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayupayang tutu at kaya kayo kapatan. Uli Uli migsala kong bina, king isip amano at dapat, at mayayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuko, kang Santang Mariang Kapilamang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatan, ingin pinalangin niyo kung King Diyos, aginutam. ing Diyos sa mayupayang totoo pakaluluwa nagkatamo, at king pangapatawa na rin kasalanan tamo, idala nagkatangan sana, king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Manalangin tamo. O ibalabos mayupayang Diyos, ing misteryo ning alanganga mong amano mi katawan niyang tao, kingga kaming yato, inyang imbirhen Maria te gulaling na ingkayang biye, sumuyo kintang kamo. Iangat mo rin kaisipan mi king masop sa pagkapanaligan, king siwalang mi papasyag, king kayang ligaya, at ibuklat mo rin kaisipan ming tanggap, king espiritong misasadya kaya kami, para king kayang panyatang, itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libruning propeta Isayas. Pasibayo yang peparalang mensahe ing Ginu kang ahas. Ngana, adwan mo king ginung kang Diyos, king dina na kang metong atanda. Maliaring manibatan niya iti king kalalama na ning lugal daring mete, o kaya king matas sa banwa. Nga nang may kibat ahas, e kumanyawad tanda, e kay bili king kapagsubukan ing Ginu. Inya nga ng Isayas, lahi ng David, makiramdam ko sa, e pamakagyu kaya kayo, ing gisanan nyo lang kapibabatan ding tao, at gisanan nyo pawari ing kapibabatanan ing kanakong Diyos. Ing Ginu mismo, munyeyang metong atanda para kaya kayo. Bilamnan niya ing metong akayanakan a babay, at mga nakyang metong alalaki, ating maging lagyo na Emmanuel. Metong alagyong mga baldugan, ing Diyos kaya betaya. Ing amano ning Ginu. King Diyos. Tanyeng malaus, inginubustan niya, inginuyang ari-ari na ning ligaya. Ikatamongan po. Tanyeng malaus, inginubustan niya, inginuyang ari-ari na ning ligaya. Ing sabla, bandina ng Ginu, pati na ing sablang at yuking yato, bandina ing meto sikluban, at ding sablang keti manoknangan, yaing kaniting menatagan, king libutad ting danuman, pekatikit ng telakad, libutad ting dayat malat. Nino ing makikatuliran nukyat kinbundok na ning Ginu. Nino ing makimaturid lungob kilub ning banal ng templo. Ya itang makimalinis sa gamat, itang makipusong dalise, itang emag nasa king dewakan at emag salitang kalaraman laban king kenuman. King Ginu, tanggap yang kasaplalan at kapatawaran king Diyos, akeyang kaligtasan. Makanyan inyugaya da rin tao magdulap king Ginu,
ding malapit kang Diyos ng Jacob. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Iba't siya iting sulat kang Pablo, ing talasuyo ng Kristo Jesus, at mayawos maging apostol, at may pili bang manaral, king mayap abalita. Ing mayap abalita, yaing malambat ng pengako ng Diyos, king kapamilatanda, ring propeta. Antimo ing masasabi king banal a kasulatan, iting maya pabalita tungkulya king anak na Yeso Kristo aginuta mo. Agpangking kayang pangatao, mibait siya king lahi ng David, agpangking espiritu ning kayang katutubong kabanalan. May kilala yang mitmong kayo pa yan bilang anak na ng Diyos. Inyang sinubliyang mebye, iba't karing mete. King kapamilatano, pigkalob na kanako ng Diyos, im pribilehiyong maging apostol, bangking lagyo ng Kristo, idalala ring sablang bansa, king pamaniwala at pamaminto kaya. Karing may sabing bansa, kaya be kayo naman, ikayong at Roma, ay naus na ng Diyos, bang miyagom kayo kang Heso Kristo. Kaya kayongan sablang at Roma, kaya kayong pakamala na ng Diyos, at inaus ng maging sarili ng balen. Ipagkalob na kaya kayo ng Diyos ay bata mo, at ning Ginong Heso Kristo, ing grasya at kapayapan. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Kumagliyang metong nga dalaga, at ibayit ne ing metong nga anak alalaki. At iti, mayawis siyang Emmanuel, nga nawari ing Diyos, kaya betaya. Alleluia, 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 alleluia. Ing Ginoo manatili kayo, At kaya ka antimorin, pamamasa king maya pabalita agpanggang San Mateo. ligaya kaya ka, o Ginoo. Makanyan pangapalyari impangabayit ng Yesu Kristo, i Mariang Imana at Jose,
atin lang pamitangwanan kasal. Bayo ray kwang mi kasal, may yakit kang Maria milam nane, iti me palyari king upaya ning Espiritu Santo. Iyo saya maging asawa na, metong yang banal at tao. Ene boring misalbag, amarinay Maria, inya binalak ng kawanyanan niya mong lihim. Kabang isipaning makanyan, pepakit ya kaya kimpaninap, ing metong aanghel ning Ginoo nga na kaya. Jose, alahi ng David, emo pikakunwan, ing balawsnan meng ikasal i Maria, uling ing kiglina, milyarya, kapamilatan ning upaya ning Espiritu Santo. Ibayit ne ing metong ayanak alalaki, at ausan meng asus, uling ya, ing miligtas king kayang balen, king kayang pamikasala. Milyari ting sabla, ban matupad ing sinabi ning Ginoo, king kapamilataning propeta, kumagliyeng metong adalaga, at ibayit ne, ing metong ayanak alalaki, at iti mayamos siyang Emmanuel. Nga nawari, ing Diyos, kaya betaya. Inyang may gising ngay Jose, ti parana ing itutos na kaya ning anghel ning Ginoo, peki kasalane, i Maria. Kapatading mayap ng balita ning kakataang kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo. pasibayo po, good morning kaya kayungan. First time ko pong magsimbambeng ikeniking Pisamban Maragul. Kalob ko po nandin kim Pisamban. Tayata may mayad kuryente. Madalumdum. Simbambengi pala. First time, mangutang ko po, wala po yata ang kuryente. Pero kabilis po yung Aldo, wale. Katlutan ng Aldo at Miss Indiane, ing kapat a kandila, king korona ning adbiento, ako pinpunan din, metong nyamoy panayan tamo. Yapin ning sala ning Pasko. Napon po kabang maniblas ko, uling ka matutuwanan na niya ning misa ko balang Aldo, 6 la. Nya po makantinita ako itsurang yan eh. Mami lang ko 7 pang Aldo times 6, 42 pa. Karakal pa, bikum makanyan, bayan may bayitim Pasko. Pero, nung lalawen tayo, ining kaurasan na iti next week, Sunday. Pangabagya, Claude Tana. Pangabagya, miyabe-yabe tanang pasibayo. Pangabagya, mga pilan mong penandit, akit taning kamasayang diling Aldo pasibayo, ning kakatamong biye. Uling ni bayit ne, o mi bayit ne, ing talapagligtas, ing Ginong Heso Kristo. Pero bayit, naman tayo pa ing 3 Aldo, at intauling Domingo, king Adviento. Ngani po kano, nungkotnan mo lareng anak, balo datang amanong collaboration. Lalo na po karem content creators. Short word for collaboration is collab. Okay? Ingawsandang collaboration or collab. Nano yiti? Potang miya belareng adwa, deng adwang gagawang video, and then they make one masterpiece. Inyausan deng collaboration. Miyadwangan la, misan metong la, mipanyawup la, and they can create, pinausan dalang content creator, a beautiful content. Then panel benta mo, potang miyabe donitan po'y tekla. O ita, patok kitang video da. O ita nga usandang collaboration at collab. O yan po yung balo da ring anak. O deng ena po anak. Get siya pa naman po yung collab. O magbalik tamo kin nakaraan. Okay. O kanita minuna, bayo la pa dening
dening internet sensation, then video content creators, kanita tanang lab team, tandem, at potang miyabi lang ng artista nga rin. Sigurado, yung maging resulta ng karelang gawan, ay, patukyakin maso yan, pilahan de, malugi, ne, tangkilikan at tangkilikan de, inyasa at potang burimeng pelikula masanting yaba, yabe may gay at suya panigurado pip. Oh. Potang at suya siyawi at suya igabi. At potang dendeng piyabe mo, sigurado, kakalaguran kong kapatad, masanting ing lumwal. Pero bayo pa yan, bayo pa yung internet ng artista Pialben, metong nakareng minunatamong tradisyon, deng minunatam pamanugali, at intamo pinausan, bayanihan, mipapanyawop, misasan metong, at nano po ing maging bunga, yapin po ing masanting adapat, ating mga palyaring mayap at masanting. Bakit ko po ako kwento ke kayo ini? Uling ngening aldodim damtaya, ing metong a collaboration, ing metong mipanyawop a obra, ing metong a pamisan metong nanita, yapining pamisan metong ng San Jose, king plano at tangka ning Diyos para king kaligtasan. And we know the result. We know the result. Agyang kimumuna, masakit para kang Jose, mi bayitya ing kaligtasan, mi bayitya ing Ginong Heso Kristo. Nanuwaring milyari. Jose, mitmuya kim plano para king Biena. Potang lalawen kaya pining istorya nga iti, uling baluta naman po Jose, metong yang alwagi, metong yang obrero. Mekad, king kayang pamibiyebe, we know, di taklamo po ng accounts na magkwento king Biena ng Jose. Perhaps, Jose bilang metong obrero, talapag-obra, alwagi, metong yung karetan tawong sa sawop bangkanita, misa katuparan lareng plano dareng aliwa. Ale? Kailangan ning sabop na. At inyang yana mismo ing magbalak, magplano para king kayang pamilya, bala mo, imbis na misa katuparan, abalo ing kayang abayanan, ing pakasalana, mi kalamane, just imagine, to that person, nanong penamdamana, mekad, maragul adagok, bala mo guguho siguro ing kayang yatu, uling ing kayang pamalak at pangarap, bala mo imposible ng matupad. But then, God came into his life. King metong apaninap, igkatnening Diyos, kapamilataning metong anghel, San Jose, king obra na ning kaligtasan. Igkatneng makiyabet makisan metong, king obra, ban kanita, mapalyari impangabayit na ning talapagligtas ing Ginong Heso Kristo. At nanong milyari, mekiyabeya, mekiyagom mi San Jose, mi bayitya, king karelang familia, ing anak ning Diyos, ing ginutamong Heso Kristo. Kakaluguran kong kapatad, mekad akakitaya rin po ing kakatamong istorya, ning biyeking istorya ng San Jose. Itamongan po, marakal kekatamo, itamongan, marakal tamongan plano king biye. Marakal tangan po, pagnasan misa katuparan king kekatamong pamibiyebet, gagawan tanganin sabla, just to make them happen, just to attain what we desire in life. Pero, kalupa na rin pong San Jose, oftentimes, we face the reality that not everything that we want in life, akwata mo. Gewa mo na yung sabla, pero bala mo imposible pa rin ayabot. At as na po kasantingin mensahe ning kakatamong katlong aldo ning simbambengi. Nano ita? Nakimbalang paninap mo king biye, nakimbalang pangarap at pagdalapan mo king biye,
kailangan meng iyabet isangkot ing Dios. Kinano man pamalak mo, makyabe ya keka ing Ginoo, agkatana kang iyabe me king bie. At lewan ta naman po, ikit ta naman po, nanong resulta, potang yayabe tayong Diyos kim plano tamo. Potang sasangkot taya, kareng pamalak tamo, mayap at masanting ing lalto. Pila naron pong Aldo, durot-durot ko kareng miyayaliwang kapilya, at ang kakit ko, kabilaan, kalupaw na po Kenny, kinamutamong pasibayo. Karanon yung migising, mekad, mas maranong ko pang migising ka na ako. Karakal at karakal, apami katago nung no, karin pasibayo, miyabe-yabe tamo. Miyabe-yabet, mikitikit tamong pasibayo. At nano po yung akakit tamo, saya at tula. Pero libutan ng saya at tula yung ayan, kakalaguran kong kapatad, balo ko po, uling kayabe ko king komunidad tamo, saguli ing biyale. May kapanyali na kayong ilutuyukan yan. Halina, anak man pumakipangan. O't bakit kuwakutang? May pamanggiling ening sibuyas, gagagana kaya le. Ang balo nung misadsad kayo king katapusan. Mo balo nung angga king Pasko, kumpleto ko pa king pamilya. Ting ko masakit at ting pamakarate. Yatin tanga manong magpasko pa mo. Pero, bakit we still celebrate? Uling metong mo po yung patatuwanan yan. Uling sa sangkot tayo pamurin king bieta mo ing Diyos. Yayabe ta pamurin king pamalak tamo ing kekatamong Ginoo. At yan po sana ing tamo lalakuan. In our gospel, na naman leko ning Ginoo, nano man ing dagok, mekad, itang burinang San Jose, naelelan ning Diyos, na one thing is for sure na ikitamo king kakatamong ebanghelyo. Man mila ko ing isipan at kakaruga ng San Jose, nano ing ikitamo. Ikitamo, may kiyabe ing Diyos kaya. Same is true with us. That after these 9 days of preparation, that Christmas, ano ang pangako ke kaning Diyos, sige, lako ko yung kekang utang, lako ko yung sakit mong buntok, lako ali. Naning pangako na kekatamo. Yapining last part na ning gospel. Mibayit ya kekang Emmanuel. Naning Emmanuel, ing Diyos, kayabe tayo. At potang kayabe tayong Diyos, nano man pamalak, nano man pigagap, when we collaborate and when we cooperate our life to God, masanting ing mibayit. At tutupin po, mibayit ing kaligtasan at mibayit ya ing Pasko. Talagad tapo. Ati pasyag tayang ening, kaya katamong kasalpantayanan, itamongan po, sasalpantaya ko, King Diyos, sipang mayupayang tutu, rinalang king banwat yato, at ang Yesu Kristong anak ng buktong nga ginuta mo, pengagliking upaya ng Espiritu Santo, may bayit kan Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepayta siya banwa, makalukluk wana ni Diyos sipang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik yan namang keti, mangmukum ka rin mabye, ampong mga mate. Sasalpantaya ko, King Espiritu Santo, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na rin kasalanan, King Pangasublirang mieding miete, at King Bie, alanganga. Amen. ing magligtas ng Diyos, pakiramdaman ng aklis ning kayang balayan. Ipagkatiwala ta kayong sablatang kapagnasan, ating sablang tawong pakamalan tamo. At pakamalan at nga tamo pong sumabi, Ginoo umeka at dalawan me ing kekang balayan. Ginoo, umeka at dalawan me ing kekang balayan. Para king mas malala makasalpatayanan, king anak ng Diyos, ami katawan tao,
ban pagdalanong sala rin sa blang magdulap kaya. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, umeka at dalawan me, ingkaya kang balayan. Para king kapayapaan at pamikasundo, king mabilog ayato, at karing sarilitang mga lating yato. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, umeka at dalawan me, ingkaya kang balayan. Para king migit a kagalangan at panalala karing taong mangailangan, at para karing mas marago lamasabal, karing daralan kasakitan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, umeka at dalawan me, ingkaya kang balayan. Para king sala at kabyasnan, karing pamuntok ding bansa, banding sabla mika makatuwiran lang dake, karing kala malelangan ng Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, umeka at dalawan me, ingkaya kang balayan. Para karing pengaring manayang mibayitiya, ing karelang anak, ban kanlungandang mitmong pali, ing bayong biye, at ipayabot kaniti, ing lugod ng Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, Omega, umeka at dalawan me, ingkaya ingkaya kang kang balayan. At para karing kekatang sarili, karing komunidad tamong Kristiyana, ban maging mamutamulub king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, umeka at dalawan me, ingkaya kang balayan. Ngayon edwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, umeka at dalawan me, ingkaya kang balayan. O magligtas ming Diyos, ibiyeme ke kami ing kekang anak, kaya inganggang panenayan mi, maganap. Ngenit kapilan paman, Amen. Igising na, pegi malipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Igising na, pegi malipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Panahon na kapatan gigising na, ang kaligtasan mo malapit na. Malapit kesa kalitang minuna, minuna kang sinalpantaya. Minsan na ilaw na plutan, masalap na rin nilabanan, talundong keta ng gilutan, at iyanibig kayang kaya niyan. Nigising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Nigising na, bengi palipas na, kaligtasan malapit na, malapit na. Nanawawan ing kamangan, mamagpasasaw ng mga sing. Nanawanganan ang nagaspangan, imugaliyang namunganan, ni Jesucristo naman kami. Inaldo-aldo mong pangitibig, inumuya ang kalasan, walang pinangit niyong pengabit. Nigising na, bengi palipas na, kaligtasan
Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong dawon matanggapia arapanin Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan nesa ning Ginoo iting daon karenggamat mo. King ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katayam kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo mananasanang ingupaya ning Espiritu, apep pabanal kang Maria, inginduning kang anak, pabanalano reting ayin na bibili mi babo ning altar, ipagkalob mo iti kapamilatan ng Kristong Ginoomi, Amen. ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antemuri. iyat nayo laring puso yu, Makayat nano King Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo, Iti karapat dapat at matulid. tunepin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin o yibpa. Diyos, kingalanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoomi, inyang migpakumbabayang mekisawat ke kami anting tawo, ti paranay itang binalak mo kanita pang minuna, at biklat ne para ke kami, ing dalan pa inturo, king kaligtasan. Ngayon ipanayan miya itangal do po atang Kristong Ginoomi, magbalik yang pasibayo kang bening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami sanay tang kaligtasan na pengako na, ang eni panenayan making mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sablang koraring anghel karin banwa, daralit ming kekan ligaya layon makyabe, kingalantok ng dang pamamiye kapuriyan keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o iba, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa areting ayin, king espiritu mo ban para ke kami, malyari lang katawan at daya ning ginuming Yesu Kristo. Bayo yami dawon ko sa loob pamaylasan at kamatayan, kinwane ing tinape at pepasalamat ya keka, piraso ne, at niya na karing kayang disipulo at nga na, kuwanan niya iti kongan at kanan niya, iting ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't nga po ng kinwaning kalis, pasibayang pasalamat keka. Pinyanay kalis ka rin kayang disipulo at nga na,
Kuan niya iti kongan minum ko kaniti, iti kalis ning kanakundaya, ning bayo talangang tipan, amibo para kayo para karing dakal, para king kapatawaran daring kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, King Birhen Maria, mi baitya, i Kristo tintangya at datangya pa, Maranatha, Amen, datang na ka. Inyangin ing gaganakan miyo iba, ing kamatayan at pamanyubli ng mebyen ng anak mo, darawon miya kaya kay ting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya kay pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kaming sanang nisulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me o iba, ing Santa Iglesia mo makalaganap king meto yato, baan mi ganap ya king lugod muna, kambe ning kakaming Papa i Francisco, ning kakaming Arzobispo i Florentino, pasyaning kakaming Obispo Emerito, ding sablang pari, lalong-lalo na yung Father Nolly, Father Meg at Father Jasper, at ding sablang diakono. Ganakan mo la naman, ding kapatid ming Pepa inawan at manenayang subling miye, at ding sablang may angon na biya, tanggapan mo sana kay maligaya mong arapan, pakaluluwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit, king biye alanganga, baan kaya benang Maria, ing Virhenin duning Diyos, isa no se ing kayang mahal ay esposo, ring nuwanay apostol at ing sablang santo, at inaban kimaw mong kaburian king kakabaning panawon, layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kamben at kaya o Diyos, ibang mayupayang tuto, kagom ning Espiritu Santo, kaya kayong sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Mit mong kapanaligan, king ginotamo, mawos at makyagom tangan kaya. Itamangan po, misamba niya ilagyo mo, datang kayarian mo, ipamintuan ing loob mo, ket isulit antiban mo, ipamintuan ing loob mo,
ing kakanan mi, King Aldo Waldo. Ibiemo ke kami, King Aldo ngeni, amponi patawad mo ke kami, ding salami keka, andiing pamamatawad mi, kareng mi kasala ke kami, mga emo kepay sa walking tukso, nune ikabusking marok. Ikabus mo kami, O ginuking sablang marok, malagod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, baan king kasaupaning kaya kang pakalolo, parati kayang mikabos king kasalanan at miligtas, king sablang kaligaligan, kabang manaya kami. King sablang kaligaligan kabang mananaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. At ing kayupayan, at ing ligaya, ang naman di O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo, emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nalalawan mo ing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, at pamayapan me ang pambilogan nagpangking kaburian mo, hikang mabibiye at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo mantabe sa kapilan man ke kayo. At kaya ka antemurin. At ngeni po malugod tang ipagkalubing kapayapaan king metong at metong kapayapan po. Kapayapan po ako. Vitoris peccata mundi, miserere, miserere nobis, Agnus Dei, Vitoris peccata mundi, miserere, miserere nobis, Agnus Dei, Vitoris peccata mundi, dona nobis, pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem, pacem, pacem. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing milalakoking kasalanan ning yato, mapalad na ring mayawos king apunan ning kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka. Dapat siya kasmi nga mano mo, kumayap na ako.
para kay organisadong pamakinabang, token la ring CGC o ring Asherets, nung no karinta mo po maglinya. Baydahan niya pa mo rin po at ala nang sasabing Amen. Salamat po. Ing katawan ng Kristo, Amen. sablang sinabi ning Ginoo king kapamilatan naning propeta kumagliyang berhen lalaking anak na Emmanuel, Emmanuel, in love you na. Karetang magpastol, biglayang pepakit, biglayang pepakit, ing anghel ning Ginoo. Kayo tatakot, masayang balita, mibait yang ening benging talapagligtas.
Emmanuel. Sa amin, O Diyos, akayabemi. Manatiling kayabemi. Manalangin tamo. Oy paming malagod kaniting sakramento tatanggapan miya ing pangako ning kaligtasan kabang lalapit ing Paskom pangabayit. Pasulungan mo kaya sana king kasal pantayanan at lugod. Banapag masusyan ming panyatang ng Kristong kaya kaming talapagligtas sa Ginoo. Manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapos sagli para karing mapilan announcements. So muna pundili, Mika second collection tamo po para king Family Life Apostolate at ding alikom tamo pong collection. Ibiyatala po ken CBCP Episcopal Commission on Family and Life. And we have a sister here from the missionary of the servant of the word, no? Sister? Maayag na abag mga kapatid o magandang umaga. Kami po ang mga missionary, servants of the world. Gusto naming ibahagi sa inyo ang bagong mission magazine na maganda para sa buong pamilya. Halimbawa po sa page number 30, makikita nyo isang article na ang pangalan ay How to Manage Your Emotions. For example, an anger. How to control kapag tayo ay medyo galit. Okay? Meron po isang artikulo din sa page number 36 na ang title is Bakit sa ngayon maraming mag-asawa ay madaling mahiwalay? Maganda ding basahin mga kapatid para mas lalo maging malakas ang mga mag-asawa. Another mga articles po ay para sa mga bata. Sa bandang huli po may mga laruan at may mga comics din para matuto din sila tungkol sa Biblia mula kanilang kabataan. Ang magazine na ito mga kapatid is only 60 pesos. Nandiyan kami mga missionaries taga Mexico, Vietnam at Philippines po. So maraming salamat po at in advance, Merry Christmas po. Salamat ho, sister. And then for other announcements, ang schedule ho natin, may Tinis Christmas Eve Mass, December 24, Saturday, 9 o'clock in the evening. So that is the Christmas Eve Mass. And then on Christmas Day, schedule, December 25, Sunday, regular Sunday Mass schedule ho tayo. 5:30, yung regular 7, 8:30, 10, 2, 3:30, 5 p.m. and 6:30. And then sa chapel, 6 a.m. San Nicolas, 7 a.m. San Vicente, 9 a.m. San Pablo. So, reminder ho, saradong opisina sa ating parokya, ministerial offices, December 24 and 26, December 30 and 31, and January 2. So, holiday, office holiday ho yun, no? And then magbubukas ang opisina, December 25, Christmas Day, January 1, New Year's Day, 8 o'clock to 12 noon. And still, katulad ho ng linggo-linggo natin na sale, meron pa hong fundraising sale dito sa Pacho, yung suka ho, yung available ngayon, wala daw pong buro. So, kanina ho si Sister, salamat Sister sa pagpunta dito, and if we can support them, no, meron ho silang
ibinebenta doon sa labas ng mga magazine to help us out, especially in reflecting, especially ngayon hong season na Chutakim Bale, ne, lesser ang gagawan tamo, good material, no, to ponder our life experiences. Salamat ho. Talakad na po. Ginoo manatiliya kaya kayo At keka antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at mayupayang Dios kilagyo ning iba ning anak at ning Espiritu Santo Amen. ing misa mayari ne at umenako king kapayapaan Salamat, King Diyos. Dios magrasyang aldo po kaya kayongan. Gising oras niras na, nililipas na, losas na, kumulot ning kasalanan, inong daratang kekatang tanggapan. Taong madugtod, gising na ka, ing kaligtasan mo malapit na, nararamdaman, ekang bulutan, ing kamasalan, ekang harapan. Digising, oras niras na, nililipas na, losas lag na, kumulot ning kasalanan, itong daratang ketatang panggapan. O Ginoong Jesus, tatangga ka sa o kalasag mi at sikanan mi. Tatangga Ginoo, kailangan na ka, ikang tulami, ikaingeri. Gising, oras niras na, nililipas na, losas lag na, kumulot ning